Izwi lahlaba inhliziyo yami langibonisa ukwethuka ngaseke Sifunda incwadi ya Titus chapter 2 verse 11 and 12. Ithi empeleni umusa waNkulunkulu wekusinzisa ubonakaliswe kubo bonke bantfu. Bese lithi lo musa usifundisa kokuthi sikudzele kungakholwa nekuthi sitilumule thine etinkhwanikweni talelive. Unvumeleni namhla kule mizuzwana sikhulume ngemusa waNkulunkulu. Sikhuluma nje ngemusa waNkulunkulu. Musa waNkulunkulu lobonakaliswe kubo bonke bantfu. Lo nkulunkulu longakhethi ibala lamuntu akasho ukuthi umusa ngidawubonakalisa kulabanemali. Umusa ngidawubonakalisa kulabatalwa kula indlu naye. Cha, umusa waNkulunkulu nje ubonakaliswe kubo bonke bantfu. Uma ke kuthiwa umusa waNkulunkulu ubonakaliswe kubo bonke bantfu, kufika lamagama noma ke lombuzo ukuthi kanzi what is grace? Yini grace? Uthi ke lomunye umbhali, grace is defined as the unmerited favor. Freely given favor. It's a freely given favor. It represents a gift that cannot be earned. Kukhona lokena umusa. Musa ligama laloko. Kwentelwa indvo longayideserve. Longacabanga ukuthi wena boyideserve. Alibonge igama lenkosi. Bese kuba nalo igama lelithi mercy. Lamagama namabili ngeSiswati asho indvo yinye. Kanti la isingisini bese ayihlukahlukana kancane. Uthi lo mbhali mercy is it's withholding the punishment or the judgment. That is mercy. Hallelujah. Hallelujah. But let's start sikhuluma ngako sikhuluma ngale kuthiwa it's a saving grace. Bese kuthiwa khona 4 types of grace.
4 types of grace. Alibonge igama lenkosi. Lo mbhali nakathi kuna 4 types of grace uthi number 1. Like 4 types kusekhona lokuthiwa it's a common grace. I-common grace ngumusa lo wentiwa uNkulunkulu awentela wonke umuntu lophila emhlabathini njengani njengokuthi ilanga lisiphumela sonke nemvula nakayinisa sitolima unisela thine sonke. It's a common grace. Awu sanibonani bathanda benkosi, sanibonani bathanda benkosi. Bese kuba khona lekuthiwa ke it's a saving grace. Ka theology ke lekuthiwa ngise saving grace kuthiwa it's undeserved gift of salvation through Jesus Christ. It's a saving grace. Lo musa lo sisinzisa le saving grace uyasisinzisa. Lo Mordecai lesikhuluma ngaye wentelo lo musa wamsinzisa. Alibonge igama lenkosi. Sase siphunyuka ekufeni kwaphakathe. Saphunyula ekufeni kwaphakathe. Bese kuba khona lokwesithathu kuthiwa sanctifying grace. Ngilomusa lothi njalo noma ngonile itolo Nkosi yami umusa uphinze ngwende njani uphinze ungahlambululu ufana nensipho. Okay? Lokwes4 kuthiwa ke manje it's a sustaining grace. Le sustaining grace ke ngilele sivikela nakubathakathi. Is-sustain isivuka lapha nje we have been sustained by the grace of God. Malibonge igama lenkosi. Malibonge igama laJesu. Hayi ngoba singakaloyo, hayi ngoba singaloyo, but lo musa usivikela khona lapho. Absente futhi lo musa uyasentela lesingakudeserve. Ukuthula makube sesonveni. Funza mnami sifunda sitosheshisa sami. Empeleni umusa waNkulunkulu wekusinzisa ubonakaliswe kubo bonke abantu. Empeleni umusa waNkulunkulu wekusinzisa ubonakaliswe kubo bonke abantu. Ake sihambe siyawufunza ke Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. Lapha sitothola ke manje lo musa lona lekuthiwa ke manje uyasustain uthi lo mbhali lapho ngimusa waNkulunkulu asikaqedwa. Lokuthi lamhla usaphila kanti uyahlukubetoka kangaka uyaloywa kangaka uyazondwa kangaka kodwa kunemusa solo awukaqedwa uyaphila. Funza wena mfana. Lo munye Lamentation chapter 3 verse 22 na 23. Lo munye akafunde singisi lapho. Lamentation sililo. Elithando lolukhulu lwasimaka. Ngenxa yeluthando nemusa wasimakathe. Asikadliwa saqedwa. Asikaqedwa. Usibone sila nje ngemusa wasimakathe. Ngoba isihawu sakhe singeke siphele. Ngoba isihawu sakhe asipheli sisha onke malanga. Sisha onke malanga ekuseni. Kwethembeka kwakho kukhulu. Oh simakathe kwethembeka kwakho ngemusa wakho kungakanani na? Kukhulu. Kodwa sililo sibhala ngubani? Sibhala ngubani? uJohn. Lolo bhala lesililo uke wahlaselwa hamba wena mbani yomfundza lapha ku52 khona lapho ku52 uthi lona lo bhala la uthi labo labebaditha tami Labo labebaditha tami ngaphandle kwesizathu. Ngaphandle nje kwesizathu. Babengidingela njengenyoni. Bangidingela njengenyoni. Betama kucedzela. Silanje kunebantu labadingela wena bakudingela njengenyoni. Haleluya. Labo labebaditha tabani na. Ngaphandle kwani? Hayi yabona ke lapha nasathi labo lebabaditha tami ngaphandle kwesizathu mina bese kusangitshele wena ukuthi iyekele lento yokuhamba ukhuluma ukuthi singabe bani ngamentana utawuthola kuphi impendulo le nto le uyile khanza impendulo le nto le yekele le nokuthi kodwa bani ngamentani umuntu uyakwenyanya akakwenyanya akaqeli kuwe kukwenyanya yakunyanya nje kude sizathu nawe uyathi kude sizathu ngono ke wena ke sizathu njelo ya ukwenyanya nje nguwe wathatha indodza yakhe
uyabona ke ngcono ke wena but labanye nje kude lesizathu but noma kude lesizathu uyenyanywa ngaphandle kwesizathu ngoba kukwenyanywa akuqelwa kuwe futhi you don't have any control over it laba lebebathi ithathami ngaphandle bebentanjani sheshisa mvana bebangidingela Bangidingela njengenyoni. betama kuqedza impilo yami emgodini Betama kuqedzela impilo yami. ulapha nje umphelwe imigodi kunalabafuna wena impilo yakho iphelele kuleso sigodi leso athi ke Jeremiah asikaqedwa Jesus. ngemusa wakhe asikaqedwa noma timbiwe tigodi kodwa ngemusa wakhe asikaqedwa ngoba umsa wakhe musha every morning hlala umusha nje umsa wasimakazi asikaqedwa nabe sikuphelile ngathi athi simakazi akukapheli ngathi hey haleluya akukapheli ngawe simakazi akasho kusekuphelile ngawe uthi Jeremiah bangidingela njengenyoni bafuna ukuqedza impilo yami emgodini but a sustaining grace yang sustain kulomgodi lo uyabona una kulogula lo kwa akufanele uhambe but grace sustains you umusa waNkulunkulu akubamba umusa wasimakazi uthi ngesikhathi ngilapha emgodini sheshisa unambani Betama kuqedzela impilo yami emgodini. silapha nje umbelwe imigodi waze wagqumkela kulomunye wasinawugqumkele basinaku sesiyamqhetha Bangijikjela ngematshe. hey lamagama lamatshe amele lamagama laba wakhuluma ngawo thikshelwa ngawo Emanti ayisibekela inhloko yami. nami ngaqabanga emanti amele impilo nami ngaqabanga ngathi akusengakanani ngihamba phela nyalo kancane Ngacabanga ngathi akusengakanani ngincanyule kodwa ngalibita libute lakho simakathe Ngalibita libito lakho. ekujuleni kwemgodi lohlokomako Ekujuleni kwemgodi lo. wena wakufa kunxusa kwami Wakuva kunxusa kwami. awusange wativala tindlebe takho Awukativali. ekukhaleni kwami ngicela kuphunyutwa Cela kuphunyuka. usonzele nalamuhla kungilesibili Wasonzela kimi nangikubili. wathi awu ungesabi Wathi ungesabi. mina ngina suka wena manje wathini na Ungesabi. simakathi usungesabi Amen. cethela mbana mcethela ndothandaza Awusimakade wayimela indzaba yami. Wayihlenga impilo yami. Awusimakade nawe ukubonile lokwendiwe kimi. Phumelelisa indzaba yami. Ukubonile kujula kwembinziselo yabo onke emacebo labangibophela wona ngansense wena uboshele emacebo ngansense uthi vile nesimakathi netinhlamba tabo ngoba simakathi thine usivela singakeva Jesus. simakathi thine usibonela singakaboni Utivile netinhlamba tabo. yebo Onke emacebo abo labangimisele wona. konke tithathami lethamba tikuhleba tihumtela lilanga lonke ngami Loko tithathami letikuhlebako tihumtela ngami lonke lilanga. hey wena kushona lilanga sikulokhulunywa ngawe nje Tibuke natihleti noma timile. Tiyangihaya nangetingoma tato nangetingoma tato. Awusimakade. buyisela kuto Uyisela kuto loko lokufanele tandla tabo. igazi lakhe linginqobele senge indalifa Yezulu igazi lakhe ke igazi lakhe igazi lakhe indalifa mi Yezulu igazi lakhe igazi lakhe igazi lakhe
le yena wavuka ke uJesu wavuka wanqoba ukufa yena uvukile wavuka lena yethu wanqoba ukufa igazi lakhe igazi lakhe indlalifa yena wavuka lena wanqoba siphile nje kungumusa sihamba nje kungumusa wedlula abancife bathi umusa ukusibekela shona kwelanga bayokhuluma ngawe kusa kukhulunywa ngawe kodwa umusa ukusibekela umusa ukusibekela lo musa Nkosi yami awubambi umuntu ngengane but umusa mina noma uNkulunkulu ungamfuni la uNkulunkulu kodwa ngemisa wakhe nje uyakumbona uphile endele ukuthi akhulume nawe ake sibone na indvodza naliyentelwa umusa 2 Samuel chapter 9 le ndvodza lena italwa ebukhosini endlini yasebukhosini yentelwa umusa italwa endlini yasebukhosini uyathi lo musa lona usisustain nasetifeni uyabona na tetifo lekuthiwa atelashwa kona tifo nje lethina sikuphethe bese nawe uyaqabanga ukuthi nabo bani baphathwa ngesifo lesibahamba nabani waphathwa ngesifo lesihamba no uyathi nje na uphethe ngiso lengqondo yakhe yakutshela ukuthi ngihamba but lo musa usiphilisa khona lapho usustain khona lapho lo musa kulesifo nje lekuthiwa lesaselashwa lesifo losina ufikile kodokotela bathi sewuyawuphila unje uzohambe lelesikwendako sesentela nje ukuthi sithinzibalise lobuhlungu until uziyofika le ngisho kahle ngoba nangiwami umfana nginesi manage the pain ema management but lalela bese kufika lo musa ngase ufikile bese bathi buta bodokotela ngiko phela abesuyabhala abhale Paula lapha nakubase Roma chapter 4 noma chapter 3 abhale athi let God be truth and every man a liar bese kushangathi bebanemanga ngemishini kanti cha le mishini beyisho sibili nje bebakhuluma ema-facts ema-proven truth ngoba lokuthiwa ngema-facts kulamaqiniso la-prove imishini abese uyafika uNkulunkulu ngeliqiniso ngoba yena uliqiniso liqiniso aliprove ngento lidiprove lona naselifikile lona leliqiniso ngoba Jesu uthi mina ngilidlela nani na neliqiniso nasekufike yena akuphilisa Jesu sekufike eliqiniso sebasikwenti kanjani yabona lapha nasebasikwenti kanjani bathi buta mbamba ngoba bawakhanzile emaphilopeni shubs make avalekile ngci sifike sibeke isandla umusa sithi enkosi uthite wena abantwana abalifa lelivela kuwe la kwavaleka kodwa bakhona labantwana akuvuleke kutholakala abantwana asuke uNkulunkulu avule bamangale bodokotela kuvuleke njani but lo musa wemukelwa ngumuntu awemukele ngekholwa lo musa wona sowabonaka wabonakalisa kubo bonke but ke nawo ubonakaliswa kubo bonke labantu lobonakaliswe la kubo futhi bese bawemukela lo musa bawemukele ngani na ngekholwa na ungakawemukeli ngekholwa akusiyifault yaNkulunkulu leyo
futhi akusiyifault yebafundisi leyo nguwe umusa awukwawendi njani na awukawemukela ekhumbula lindzaba lengangicocela yona goje yamakela ukhele hayi uNkulunkulu sengihambile naye isimelana wangikhombisa ukuthi ngubani uNkulunkulu kule tindwe ngikhuluma ngato bese ngibone ngamphatha uNkulunkulu makele khele wafika aphethe emaphepha ahamba aya esibhedlela eSouth Africa wathi ngitocela mfundisi ukuthi ungithandazele lokho ukuthi nayi process nayi ihambe kahle ngathi neyani le process wathi wo mina bathi imachine iprove ukuthi nangidalwa nje sibeletho sami saqhwala sashwaphana so asikhona ukucontainer info wabekisa nge500 mils uthi nasicontainer nje into lesi 500 bese kuyahushuka as a result mina ngiyaconceive but after about 3 weeks nje nakuya kunyangeni hushu manje nyalo uyapi phoma uthi wo le process ukutawuthathwa lelicanza la kimi bese kuthathwa inhlanyelo la kubabe bese kufakwa kulomunye lonesibeletho lesingakaxhwali angithwalele lo mthwalo yaningiva manje ngesikhathi asho njalo mongcwele kimi athi angimbude ukuthi uyawujabula njani uyawuqhosha njani ngoba bonke bomake labadala thine nabaqhoshela abafati bethu umva athi lo wami umntwana wavundla la helele enhlangano mazinya khuthele thatha umntwana wami wavundla la kungazi ukuthi babe bevundlela kuye kanti nababe bevundle kulomunye Ngaske wena uyawuqhosha njani ngoba lo wakho bayomtshela ukuthi wavundlaphi asuke ahambe ayele ngoba kune contact angiva ke manje yabona ke nyalo kukhuluma udokotela wakomoya ke manje udokotela wakomoya mina kune contact lekuthiwa i-connection ngesikhathi umntwana atalwa athi ufuna libele kusilingakuphi kwahlangana lamehlo that contact ngeke uyisuse noma kanjani mhlaba mtshela ukuthi wavundla la kutovuka leyo contact ithi wena ke manje kutawugcina kungumntwana wakho nge-DA yini nginandzaba kona lokho kanti ufuna kube ngumntwana wakho lodaba ne-connection nawe hayi nge-DNA alibonge igama lenkosi wangibuka lo maka wasitaka ngibuka lo maka wathula ngathi nemake mani ungacansuki uthi uNkulunkulu angikushiyele ukuthi wena ukwentela umusa la kulele shwaphene tohlala ababili bantwana utaba nemaphahla la uyabona ukusukuhlanya lokho faith is madness ngeke usebenzise faith nelogic yakho ngeke akhambelana ngasilalela lapha maka angithi uthi kambe uke uhambe ngikutshela uva ke maka mina namhlanje uthi ubambile bese uyabuya la ngavula iverse lelithi speak to the mountain lelithi you shall say to this mountain you shall say to this mountain siyakhuluma sinesimeni asithandazi sisinike order simo lilanga linye nje ledlula ungalixoshi inyanga nje nakusesifa sekushiya ungayixoshi kodwa la sitokhuluma weta lilanga lilinye wasemfundisi ngishi ukhona nje lo munye longishayela wathi imshiyile bengimtshelela ngumthandazeli ukhona yini ngithi bofika ukhona yini phakamisa sandla nangu yanangu ukhona phakamisa sandla akayenzawo lo mntwana lowo no matter what hallelujah akayenzawo akusiwe mfelo lo hallelujah hallelujah lokunenteki kubantu kuye kuyenteka make lokhele ngase ngisimake khwele safunda leli verse lesi ngase siyakhuluma manje nine bantwana nine hlalani kahle la
until kufike emalanga enu ngeke niphume. Sengikhuluma nawe ke wena sibeletho lo washwaphana nguniki order ngithi nabakhula labantwana nawe khula nawe uyanwebeka. Ngunike order wena sibeletho ngithi nabakhula labantwana bentanjani. Lomunye sikonwana ngibabe nawo. Sikonwana ngumfowethu night unangisimela le elder mna. Wafika bathi hey mfundisi bathi kunesigadla la sekufanele kanti sengikhulele kunemntwana kunesigadla la bathi asambe siyonda nje bathi angihambe kuyoterminatewa le sibele ngathi hey ungayi manje sengidawukhuluma manje ngase ngiyakhuluma unonguye vele sikuma bakona ngicamba imawa phela nong ufunza abantu umfana nyalo hey ukhethile ngasengiyakhuluma ngasilalela la wena sigadla kunesibusiso manje la man ngegama lika Jesu ungasakhuli wena kukhulu umntwana uyawuphuma kanye nemntwana waphuma kanye nemntwana tiyenteka kodwa kulolo takwemukela ngani na ekholo awusiwaneni madoda lo takwemukela ngani manje funza wena mfana yini le ngumusa lo umusa kunenzaba ukuthi utshelweni bamba lo tshelwa kona uNkulunkulu funza wena mfana 2 Samuel chapter 9 sikhuluma ngemusa la sengifuna ukuhlala phansi manje ngalelinye lilanga Davide wabuta wathi usengwabate namunye yini sekwabate namunye yini wendlu yaSawula lo yisali yendlu yakaSawula lengamane ngimentela umusa lengingamendela umusa ngenxa yaJonathan ngenxa yaJonathan yabona iyabuta la inkosi ibuta abantu basi labantu nabaphendula asati inkosi kodwa lo wadiko ngilesisebenzisa khona sisekhona siyasibona lapha nguZiba ligama laso chubeka wena mfana kwakukhona sisebenzi sasendlini yakaSawula bekuthiwa nguZiba lekuthiwa nguSiba libito laso ngakho bambita ukuthi avele embi kwaDavide wavela Siba wasakavela Ziba wafika Davide wabuta nguweni Ziba Davide wafika wathi kuye nguwe yini Ziba waphendula wathi ngingceku yakho yena waphendula wathi ngiyingceku yakho Davide wathi sekwabade namunye yini inkosi yabuta yathi sekwabade ngisho namunye yini wendlu yakaSawula lengamendela umusa waNkulunkulu ngenxa yathi Ziba waphendula wathi ikhona indvodzana Siba waphendula inkosi wathi ikhona indvodzana yaJonathan mane nje mama ikhona indvodzana yabani bese kufanele nje kusinkosi yamagcine lapho kwafanele nje agcine lapha ngithi but so uyalo mani lo mane ubutwe ngibani however so ubutwe ngibani however lalela yabona kunebantu nje lasinawa sije nakangahamba uNkulunkulu lengakini afune kwentela wena umusa lapha kulela khaya lela mina ngiye ngibekuse ngami simela ngithi kube nje uNkulunkulu wasinakafika wahamba le ekingakithi enguthe nemsengeni wathi hawu Nkosi yami siye lapha kalafaka uthe kangonya usekhona yini umfana nje munye lesingamane esimentela umusa lo bathi tsakwana kangaka amane naye nje athola umfati ashathe ngoba bashathi nekushatha manje amane nje athola umfati ayikele lo tshwala bebangayekela bonke labanye labanathi ababengconywana basukele mina kusekhona lokho bazi kufisha kwazi ngishoti mane kulala ngalamanye amagama kuthiwa akasayideserve lento lofunela yona le iphelile hayi inzaba yakhe iphelile ncenye nakuwe bekungasho njalo ndangafika lo ngakuwe kuthi kodwa abantu Nkosi yami la kalabani singamqentela kukhona indvombadala lesingayinto nje shathe la kana bangayekela bonke labanye basebancane kusukela wena uthi kukhona lo ntombadala wena mane sekwatala kakhulu
lo mane uthi yekela khohlwa ngalelo lothi ufuna ukumentela yona kodwa maye umusa uyedlula kubomane umusa uyathunguluda umusa uthi noma sebathi temane kodwa noma kunjalo ngifuna yena sebashito bathi mane kodwa umusa uthungulude ulanze. Haleluya. Hey, khuluma ngalo musa namhlanje. Uyathunguluda ufuna lo ngawemukela namhlanje. Umusa ngelo. Umusa wemukela abantu abangawa deserve. Hayi ke ngcono ke wena ngoba wena vele uyabona ukuthi lo ngiko ngoba ufunzile. Futhi wena uyabona ukuthi lo ngiko ngoba vele ufanele vele uyaqualify. Umusa Nkosi yami uqualifyisa labangaqualify. Umusa ufuna labantu abangathi balahliwe. Awukhethi umusa. Mina nje I'm a walking grace. Mina nje ngesikimi nje I'm a walking grace. Hamba ngingimusa kuze kusangane abantu ukuthi shoti wenta ngani. Lo siyasanti lesidzakwa lesa yini sesinelikhaya yini bantu abaso lalela la ngomusa. Yes. Musa. Musa. Uthi lona mane asive ukuthi umusa wathini nakathi mane. Isekhona indvodzana ya Jonathan. Mane nje. Mane nje yaxhwala tinyawo totimbili. Inkosi yabuta yasiphi. Wathi uselodeba. Siba wathi Usendlini kaMakhe. kaMakhire umsa Amiyeli eLodebar. Elodeba indzawo la kwakulahlwa abantu la kwakubekwa khona abantu labangathi Nkosi yami bahluphekile. Lodeba. But umusa wathi noma kunjalo asashito yaqhwala wesibili ayisekho nala seyiselodeba kodwa umusa lamuhla ulanze wena kuleyo lodeba la ubekwe khona simo. Ngakho inkosi Davide yathi ayilandwe. Hey, ukulanzile lo Musa. But now ulandwe nguMusa une right yokwala. Ungalala wena kodwa. Mlenzeni mlanzi icethele mbana, mlanzi. Wathi Mefiboshethi umsa wa Jonathan lotalwa nguSawula nafika kuDavid. Hayi walandwa wasiyafika Mefiboshethi embi kwaDavid alalela la inkosi nangabe ibekwa njengaSawula nje abekadingela David afuna kumbulala okusho ukuthi inkosi laseyihlethe esihlalweni nayo bese ibulala letithatayo letitayibangisa la kuMefiboshethi kwafika kokuthi kusho kusebafe bonke kwasala mina eLodebar seyivile inkosi ukuthi nami ngikhona seyiyangibulala weta aveva so ngoba la kulo Musa sitha sichachadela sendanje. Cethela wena mbana. Wakhothama khombisa kumhlonipha. Davide wathi Mefiboshethi. Ungesabe. Mefiboshethi wathi ngingceku yakho. Davide wathi ungesabi. Wathi leligama lethi ungesabi ukuthi David abembona lo muntu aveva lambe kwakhe. Hayi ungesabi. Ngoba ngempela ngidakwendela. Ngoba ngempela ngidakwendela umusa ngenxa yeyihlo Jonathan. Hayibo uNkulunkulu tasentela umusa Nkosi yami. Ngenxa lokwentiwa abatali bethu kwenta kahle kulabanye abantu. Umusa sota kwente wakithi. Haleluya. Alibonke igama lenkosi. Amen. Uthi ngidayibuyisela yonke icethela mbana ngidakubuyisela. Ngidalibuyisela kuwe lonke lelo Hayibo lento lethethwe lapha kule khaya lakini uthi uNkulunkulu ngemusa ngakubuyisela konke. Haleluya. Eish. Ngidalibuyisela kuwe lonke lelo live lelalila mkhulu wakho Saul. Hey, ngidalibuyisela. Wena ke utabodla nami njalo nje. Wena ke utawudla nami njalo nje. Mefiboshethi wakhothama wathi iyini incebo yakho ukuthi ngaze unakekele inja lefile njengami. Oh! Mefiboshethi abesathi right off kwayena. Uyathi usinja naseyifile ithi umnikati. Ukhona wakombona nomnikati wenja ishayiswe imoto ayoyilanza emgocweni. Ibolela khona lapha kuze kufike amaphoyisa nepetrol ayishisa. Injini emnikati nayisaphila.
uthi Mephibosheth sengifana nenja lengasanikati le shayiswe imoto emgwaqweni but umusa ufuna kona lokho longasekubhabhalele emgwaqweni umusa awunandzaba kuthi sokufana nenja lefile as long wena useva livi lemusa bamba sengiyathandaza mane lo musa lo awungeni ngengane umuntu asuye ngana ke lapho phela uNkulunkulu wethu unemusa nje kodwa akahlukubeti akendi njani asikhuluma akendi njani akahlukubeti Revelation chapter 3 verse 20 uthi ngime ngasemnyango ngiyanqonqotha uma ngabe umuntu evala ivilama avule mina ngitawungena ngidle naye adle nami Mark chapter 6 verse 48 wababona ukuthi bagwedla kaMatimu ukubonile ugwedla kaMatimu wase uyeda but angeke angene ngenkani ufundzele lo microphone mntana ngitohlala phansi wababona lalela ukubonile wena njani phela wena impilo uyigwedla kaMatima ukubonile ativumi uyigwedla kaMatima funza mfana wababona Marko 6:48 wababona kusiba sigwedla kaMatima lesike ukubonile uyigwedla Matima wena impilo oh wababona ukuthi basigwedla kaMatima sigebhe ngoba umoya bowuphambene nabo hawu kwasekuseni ngwakasi kwathi ekuseni kungakasi emkhathini wehora lesithathu nelesithuba Jesu weta kubo ahamba etikwemandi waconza embili washaya kungathi uyendlula hawu kahle Jesu yini ushaya ngathi uyedlula yebo ngite kubo kodwa angingeni ngengane kufuna ngitibonakalise nje bangibone bese ngenta ngathi ngedlula khona abatakusibona ngena Nkosi esikebheni sempilo yami bona ke bambona ahamba etikwemandi Jesus bakhala bamemeta bathi sipoko asukumeni simengeti nyawo lo muso ngaka sewungatholwa wanele bonke ke lo musa longaka lo musa longaka wanele bonke wanele bonke lo musa longaka lo musa longaka wanele bonke wanele bonke Wanele